Nimesubiri sana. Congratulations to all the people who have deserved it, who have achieved it. Wanatutia kirigana ni adama akirikia kugraduate last week. Wamekuwa wakisubiri sana siku mingi ambao wameweza kungangana maisha kuteseka hapa na pale. Maisha yako mdo tunakijua venye inaendanga. Ni maleketia goke achieve. Onalia maragethi ku achieve mwena wa muthenya wa December niragethi kuigira ni akiri andu mathia makenete. Yani turakimenya kwi andu maragithie gwetha tuthafuria haria makigire nigetha makiaririe sherehe ni hindi kwa niba kuragi uko ni hindi marakirora maundu maikaire atia muthenya uyu akihana atia December ino ikwambia atia ni hindi tuthafuria turagithambia ni hindi turugio turagithi kugirwo kuria kwa neighbor nigetha makirikirie kunyita ugeni arafiki ao kana endwa ao aria makiuma mwena wa cities kaige iri urban cities goku mwena wa Nairobi ni hindi yake na andu marega thagathaka ni hindi andu marakiulizana we kafea yangu iko wapi, pesa yangu iko wapi, huku nipatia. Yes, December na yani ukiona makanitha makihorete andu marakiuga thank you Lord for a whole year. Yes, for me nigikwetu na mwathani wakwa nigoritwo ngihoya thiini wa mweno uyu wakwa. Yes, ona this gikimotigania no turagithie kuga na bendi thank you. Yes, ni undu wa maundu maria mwathani ekirikitie gwitwikira wiki ino yothe. Yes, ni hindi urakigwa kuria kwa niba makira na ngaria karo asi umwe na kuku tari ringi kugwe kwiri ya kiruma mu. Yes, no macio no maundu mama makoretwo magithie na mbere ni mama ikuhanagiria uhoro wa December no makingira ushago ni andu magitengena guthi gwaka na hau karugi karia gakigwite tene na hau mahuaine. Yes, nigetha in law agio kama tiga kigie na aibu kidogo hatutaki. Yes, thank you very much. Haha ni #FM kama kawaida ni #waweshe. Ni ya muenjoyo haha. Ni hatukigangara tugakiuga niki kuragithie namba niki utoi niki urenda kumenya niki kuragithie namba na hau na we ndurakimenyithie tumenyithie. Yes, na tukiuga hatutarudi nyuma, hatutarudi kwenye tumetoka. Thank you.